le tun ruma chuan chin hriat lo Thlawhna bo som te chan chin kan ngai thla ho don ani Thlawhna che sual tla ti thom hi kan hreta fo maya chung zinga tam tak chu chin hriat lo bo hlen an ni bok Thlawhna bo tam tak zinga som chu an chan chin tle mi hru thla zor zorila ato bera heta top te na kan chiar pilot Amelia Earhart li chuan na Thlawhna bo dan mak tak mai kha kan chui bing don ani somna Amelia Earhart's plane Amelia Earhart bo dan hi ammak leya ama hi pilot ni in mai chazinga khovel hel chuak ma saber tu ni ngei tumin Thlawhna ina thlok chuaka Pacific Ocean chung zone khoilai movela a thlawlai bo ni in an ngai bera a bo tang chuan tun thlangin mu ani le talo ni nasatakan zon nuwa an beidona tanga hun rei taka in her le nuin Nikumura Rorok Island a cream bur an huwa July vel chu a Thlawhna tlak na hmuna an ngai tangot mai ni Pakuana Flight 19 bo na hmun khan Bermuda Triangle an nai leya mitam tak chon kha Thlawhna kha Bermuda Triangle in a effect phanin an ring hle ani Second World War hun lai kha nia a chin hriat zui thei ani talo ni pariatna stolen Boeing 727-223 Angola plane he Thlawhna bo dan po hi amak khop mai rindan pakhata chuan tute moin an hijack chak thin viaw ani ome an hijack tanga an hruai bo ta dei ni an ring ani Angola sarkar meu po in beidongin a chana hra thei talo ni kha chuti rolin hijacker ho po in kha Thlawhna kha an zong mu thei ta bi ngang lo ni in an soi ni pasarina Star Ariel and Star Tiger Thlawhna pani Star Ariel le Star Tiger te po kha kumsanga zo ko somli pariat khan an pilbo mi amaya Bermuda Triangle borvel la bo ani wangin Bermuda Triangle borvel la bo ani wangin Bermuda area chu pilot le mi puin an hlau zual pha hle ni parukna Flying Tiger Flight 739 Tiger Flight 739 a khan American military tangin sipai som kwa paruk lai an chuanga California tanga thlok chuakin Vietnam rampan tumani goma Thlawhna tui han thuna Philippines a an tum le boka chuta tangan thlok chuak le chu chin hriat lovin a bo zui ta ni square mile noi ni lai zaw an zong takna a ke thememo sul nu po chu mu thei ani to lo ni pangana Flight 370 of Malaysian Airlines Thlawhna bowa lar tak le mai chu Malaysian Airlines MH370 khani Mars ni riat sang ni som panga khana bowa ram lian le ram thil ti thei tak tak te pon nan son puya tuipui chung zona azong tu te thlo lain black box signal pondong masa signal chu an man rei talo ni ake them omang mu tu rom lawa engtia bonge ti la hriat thei ani talowa an beidong ti ti derani anu de ya ke them ni nge an ngai chu an mu le ta chau ni kha palina Glenn Miller's plane band leader Glenn Miller le achuna Thlawhna chu December ni som panga changa ko somli pali kha na bowa mu chua ani le to lo ni rindan mai me a chuan thlipuin a nuai bo ni melani pathumna Varik Boeing 737 Brazilian Thlawhna Varik Boeing 737 Rio lampan chu kumsanga ko som sari pakwa khan lemziak millions te lamman tau phur chungin abo dei maya achunga chuang te po chu an bo hlen vekani an tla nge ni nga hijack em ni nge ni engthil mo in a hi bo zok ti chu mitam tak ti ti ani tangot mai ni panina DC4 Canadian Pacific Airlines July ni som ni pakhat sanga ko somnga pakhat khan Vancouver atanga Tokyo khopui lampan Thlawhna po abo mi amaya thina takle in alen bo ni an ring bera nasatakin an zonga masa DC4 Canadian Pacific Airlines jet sulnu chu mu tu rom lova achunga chuang zong Canadian crew mi paruk le passenger somthung pakhat te chu an bo hlen tapak mai ni pakhatna Lake Michigan crash of 1950 kumsaka chu ko somnga khan Lake Michigan chung zona Thlawhna thlok atlabowa tin passenger somnga pariat phurani nasatakan zon nuin ruang taksabung le them ansar nual na chungin Thlawhna ke themero mu ani tat lo ni niwe ka tanga Minnesota panania atlak chan om hriat thei ani talo ni Amelia Mary Earhart bodan mak Amelia Mary Earhart chu July ni somni pali sanghazaria somkwa pasari khan alo pianga July ni hi sanghazugo somthum pasari khan chin hriat lovina bawa American aviation pioneer le author ani Earhart kha
mai che pilot zinga Atlantic Ocean thlo khum tu ma saber ani chu mai ba ka chuan a berni na record sang nga le bokani kumsang kha zakwa somthum panga khan Purdue University Aviation Department hatlowa chuta chuan mai che tan aviation thatna avasoya National Women's Party ya member hani bok kumsang kha zakwa somthum pasaria Purdue na tumsak Thlawhna Lockheed Model 10 Electra chuan khovel hel chu atuma chumi tum chuan Earhart ti chu Holland Island Bullock Central Pacific Ocean chung zona an thlo line an botani Amelia Earhart ti te bo atanga kumsom sari pathuma liam nuin entinga boti le hoya tak chuan nge anwa thiang ti chuina theory tam tak lo chuak thalea researcher then kha soidanin Pacific Island pakhat nikumararoa thiltharan hu chuatangin thuchiang jok shet bel anin be seini Juni ni sang ko somthum pasari kan Amelia Earhart chu Pacific Ocean zone bawa darkar claim liam nuin rescue worker ho chuan atlani an rina area vel chu anwazong kol chiam meya hemituma mi bozong an tho chu hi American history US Navy le Coast Guard tir chua pui thamber ani hial ome anmizon mulovan hlo cham nuin kumruk chunga lo nei to apasal George put nama chuan ama sum mangin zon na achun zom le a masini po chu a hlot ling thei ta big chuang ngang lo ni sarkarin official report a puang ta a Amelia Earhart chu an Thlawhna khan atum hun thleng zo lovin atuya zawa tuipuya tlain apil ta ni chutianga US sarkar thutluk na akal ta ka chuan Earhart kha athingei ni ti thu chu January ninga sang ko somthum pakwa a puan zala ni a amai ro chu engtin nge ti le khuya chenge tlak ti chu zo na chan theilo ani zui ta tho ni Earhart te bo tanga kumsom saria ngai ro na sang lo chuak le tana Curious Stand kha chuan Earhart kha US sarkar ta na thok secret agent ania tin khati hunlaya US President Franklin D Roosevelt le anupui Eleanor nen po anin thraviau niin an soini Earhart chuan Thlawhna khaltu nunan chuan Pacifica Japanese obbe mek thierkar en thlak ruk tuma akhal koi ve lai takan Thlawhna che sual ta khani in an ngai deu pera chumi ni lo vek chuan Earhart le nunan chu thierkar an watuma Japanese saukhan manin tan ina an khungta ni nge in an ngai ni rin dan dang le chu Earhart kha US a him takin alo kir le a aming dik chu thlakin lungmuang takin akhosa zui ta a ngai an omle bokani ngairon adang omle chu Earhart le nunan kha South Pacific Island pakhat nikumaro a anwatum nge niin an ringa chuti hunlai chuan nikumaro thierkar chu tuma lu lo ania Gardner Island tini Historic Aircraft Recovery International Group Earhart Project anti achuan sangasuko somriat pakwa chawatangin nikumaro thierkar chu anwa endik kwal ta phawni engkhilamo hian vachar nual meya chunga te chuan tools phaikok them le Thlawhna ke them ni om tak te po om bokani tin Earhart bo tanga kumtama vei nu khan British colonial officer point nikumaro thierkar a tho hian ru them danglam tak a charve bokani ru chu Fiji a endikatan thonania masati balwangin ala kwal vel na lama ava bole ta thoni Tiger sang hi som pani expedition khan thilwa mu chu thar anei le a chumi tuman char chu pocket knife cells glass cosmetic jar makeup noile ru them te nia hil chiang kong takero mu chu ani thei ta chuang lo ni kumsanga ko somko a NBC TV series Unsolved Mysteries broadcast chuan Japanese mai che pakhat interview neya ani chuan Earhart le nunan te kha Japanese ten anti hlum lai ka mu ni ati mase evidence tatok tak omle tak silowa chuan oilo tu antam viau thungani tani na omlai Earhart thalak ne soipo allememo thona thlo chu ma thalak e moni zokin an ngai ta thoni kumsanga ko somluk paruk khan CBS correspondent Fred Gorner chuan lekhabu tlang zara chute injiak chu Earhart le nunan te Thlawhna aircraft kha saipan thierkar atla a Japanese sipai ten lo manin anti hlum ve ve ni anga yan oma Japanese sipai ten anti hlum lai mitam mutu nia in soizinga chuan civil mi le sipai pon omani Indo pui pan ina top nuin saipan chim thlang lam kilometer riat vela hla mun pakhat tinian chu Earhart te phumna niin soyala hle maya sangni palia scientific takin churai mun chun lai ta a mishing room mu chu tu rom tlat lo thungani chu tiang deuh chu thu thang sang oma belchian dol tak le rin tlak takero ani le ngai lem lo thin ani chu wangin Earhart bo dan kha tu thlenga soi hlo le chui chu theilo alo ni ta ni